ste rođeni Banja Lučani? Jesam. Odrasli ovdje, školovali se ovdje? Sve ovdje. Imao sam neki iskorak u Beogradu 2 godine, bio sam u onom gimnaziji. Da, vi ste građevinski fakultet, koliko sam uspjela da počnem na magista građevine, jel' tako? Jes, da. Hajde, recite mi, vi tada kao student, 20-godišnji, da li ste ikada sanjali da ćete nekako krenuti u ovom smjeru politike, da ćete naći sada ovako u javnoj sferi, da ćete sjediti svakodnevno sa novinarima, da ćete razgovarati o nekim stvarima koje danas razgovarate? Da li ste tada mogli nekako da zamislite tu? Ne, uopšte, nisam planirao uopšte. Nisam planirao kao student da budem građevinski inženjer. Ja sam upisao fakultet i onda sam isto išao 2 godine i napustio. Tad se otvorila građevina u Banja Luci, ali mi neka logika bila kao to nešto poslije rata, pa kao zemlja srušena, pa kao dođe do struje i napraviše sve živo. I tako upišem građevinu i na 4. godini otvori se dramska akademija u Banja Luci i ja kažem ocu, joj to tam nešto voli biti glumac naš. A inače nisam nešto čovjek koji sluša, inače, na svoj, slušam sebe, nekako. I onda on meni kaže, aj si me završi građevinu. Ako si već ušao u politiku, mislim da politika ne postoji posao koji je prljaviji i gore i koji više troši nego politika. To je, mislim, 3% neke iskrene priče, ovo 97% je svi nekih, kako se reklo, stvari koje nisu za normalno funkcionisanje. A kad već uđete u to, morate se nekako izdvojiti. Ne možete biti isti, ne možete nekog kopirati da vas onda neko primijeti. To vas neće neko primijeti. Sad od političara njih 95% da pročitate izjavu bez da kažete ko je to rekao i ne znam ni ja da mu ne stavi se nikada ne znao o kome se radi. A morate u nečem. A onda, što je moj način takav i mojih komentara i ta pita ko Šmita i to, mislim, to me padne na pamet. Ali uglavnom je to da privuče pažnju, da neko možda malo misli svojom glavom, da to bilo satirično, komično, ironično, ovako, i počesto u tim svojim komentarima kažem, ako neko zna čitati, kažem puno više. Bilo ste jedno veliko ime, jedno istorijsko, zapravo ime koje ima jednu baš onako iznimnu težinu istorije srpskog naroda. Prvo tako ime ponio jedan čovjek, čuveni čovjek, Slobodan Jovanović, on se zove veliki pravnik, veliki mislilac, čovjek filozof, ministar jugoslovenske vlade u egzilu nekada. I po nekima čovjek koji je prvi dobio baš to ime. Otac mu je dao to ime, eto baš u neko to doba, on je rođen tamo pod kraj, negdje 19. vijeka, baš u to doba kad su Srbi bili pod okupacijom Austro-Ugarske. I otac njegov baš tada odluči da mu da ime to Slobodan, a čerci ime Pravda. I tako da ste vi, eto, jedan u nizu tih Slobodan koji nosite to čuveno ime i nekako nosite, ne znam, to taj znak srpskog slobodoljublja. Srbi su slobodarski narod, vidjeli smo to, uvijek imamo neka ta previranja, borbe, 500 godina po Turcima, Austro-Ugari, a sada nešto, ovo novo dobu imamo eto tu, da zove međunarodnu zajednicu, imamo taj OHR. Koliko su danas Srbi zapravo slobodan narod u Bosni i Hercegovini, uzevši u obzir uticaj tog inostranog faktora i da tako kažemo žargonski uplitanje prsti u međunarodne zajednice u slobode? Pa ja mislim da jako malo, ne iz tog razloga što mi nismo takav narod. Mi smo narod, prvo, Srbi su narod inata. I sve stvari najbolje radi iz inata. To, kad se kaže što ne može, baš tad mora. Druga stvar, mislim da je sloboda pored zdravlja najcijenjenije od svega. Ali, nažalost, u prostorima gdje se dešava rat svakih 50 godina, gdje vas taj rat odvede ispod nule, ne na nulu. Na nulu kada je dobro, to nismo nikom dužni. I vi se morate nakon 50 godina ponovo dizati. Naravno, Evropa, svijet, svi taj prostor onda koriste za neke svoje plasmane kredita, neke naravno pomoći. Ulače da su neku zavisnost i tu našu slobodu dovodi do nekog minimuma. Naravno,
s druge strane, opet se mi borimo i svojom mišlju, i svojom riječju, i svojom... Mali smo mi, mislim, ne samo Srbi u Pucavskoj, u Bosni i Hercegovini, Srbi kao narod smo mali i, nažalost, volio da nas je puno više. I mislim da sav taj svijet i sve te, što danas je svijet novca, da nas je sve u vez toga vezano, a samim tim da mi samo ta borba za naše preživljavanje, opstanak na ovim prostorima povlači ta neka sredstva koja nas uslovljavaju da našu slobodu sužavaju na minimum. A ovo što se pričala za ime Slobodan, ja sam ga dobio po Ujaku, zato što u tom periodu je Ujak moj bio u vojsci, a majka naravno najviše voli brata, pa je tako je dala ime po Ujaku. Ali mislim da je puno realnih ljudi nosilo to ime. I dan danas, i da ja nekad u šalu kažem, nema malih Slobodana. Eto, Slobodan Jovanovića. Vi ste javna ličnost, da li nekada ujebite se za jezik? Da li nekada kažete, pa možda nisam trebao to da kažem, pošto, iz ovih, da li se nekad pokajete za neke stvari? Ne kajem se ni za djela, ni za riječ. Mislim da ako čitav život, ja sam čitav život takav, što na umu, to na drumu, bez obzira kakve bile posljedice. Mene to ne zanima. Mislim, možemo biti sad na nuli, pa narast, pa past, pa narast, to je moj stil i moj način života i neću ni po koju cijenu da mijenjati. I mislim da onda kad izgubimo da smo svoji, onda smo faktički ničiji. Mislim, smatramo lično ona stvar koju kažemo nije bitno šta se govori, nego ko to govori. Vaša riječ ima težinu, svakako. Ličnost koja zauzima javni prostor. Jednostavno mislim da to, kažem, taj vaš način donošenja tih nekih stvari je jako interesantan, dok neki ljudi možda mogu i pogrešno da protumače. Šta ste sa kritikama inače ovako? Nema problema, nisu ti. Mislim da ja ono što radim i profesionalno kao i direktor, načelnik, da radim kako se reklo, najbolji mogući način, dajem sebe puno. Počesto ja kažem da ja ne volim ni funkcije, zato što funkcije uzmeju puno tebe. A kad uzmu puno tebe, onda te fali tamo gdje se najpotrebnije, a to je djeca. Ja sam bio između načelničke ove funkcije, bio sam, što rekao, obični inženjer. Radio sam neke nadzore, vodio neka izvođenja, a onda sam bio sa djecom non stop. Mislim, provali smo to vrijeme i ako mogu za svojih 47 godina, rekao da ta godina i po dana mi najljepše u životu. To je nešto što se ne može kupiti ni sa čim. I mislim da je to doživljavanje nekog drugog, to je samo po meni percepcija u stvari kakvi ste vi. Ja sad, kad dođemo ovdje, sad na vas četvrtu radi, 5-6, sad ja zamišljam kako bi ja se postavio da radim tu, kako bi ja radio, ja ulazim u taj kont kako bi radio vaš posao. I onda ja dođem u situaciju, tebe kritikujem kako ti radiš posao, taj koji ti radiš, ne znam, ja 5 godina. Mislim, to je strašno. Dođi tu pa radi, pa vidi kako je funkcionisati u nekoj privatnoj medijskoj kući koja živi od nekih stava i koja je borba za svaki i od PDV-a i poreza i doprinose, plata i svega. Apsolutno, pravo, stvari su neče cipele i jednostavno da isto Google komentariše stvari, svakako. Danas je, možete reći, onako bitan dan za BiH, ajde ako možemo tako. Danas, eto, i vi ste čak pomenuli taj kandidatski status. Gdje vi vidite, kakva je vaša percepcija BiH na putu ka Europskoj uniji? Gdje vi vidite u suštini? Da li će BiH ikada uslovno rečeno stići do te Europske unije? Evo, sad ću ti ispričati, možda je malo anegdota. Prije 3 mjeseca sam sjedio sa nekim tučinom, čovjek, baš tučin. Čovjek doktorirao 2 fakulteta. I nešto smo razgovarali tako i sad pričamo o Turskoj, vidim da se dosta razumije u situaciju političku i u Europi i u svijetu. I tako nekako dotaknemo se mi BiH, odnosno Republike Srpske, Federacije, Brčko-Desetikat i odnosa. Kaže on,
vi nećete biti svjesni, vama će na dnevniku javiti da ste ušli u Europsku uniju. I to se nama dešava. Jer on kaže, ja, poznavajući svu problematiku ovih prostora, vidim da je to jedino rješenje da vi uđete. Ovaki kakvi ste, da uđete u Europsku uniju. I nama se dešava, jednom sam, ko je pominjao kandidatski status BiH prije 7, 10 dana, 15, jednom je na kandidatski status. Kaže, šta ćete ući prije i Crne Gore i Srbije, koja se za to priprema već, koja je zdavno bila kandidat status, kao vi ćete prije ući. Mislim da, što se tiče Republike Srpske u BiH, tu sam lično, nezadovoljan. Nezadovoljan da mi ne možemo funkcionisati. Ali mislim da mnogo toga ta evropska zajednica, pa i sam svijet, znaš, u Bosni i Hercegovini radi na uštrb baš Republike Srpske. Uvijek je nešto za potkusurivanje, pa onda ostane na Republike Srpske. Evo, i juče prije ovoga, kao delegati jesu da uđe BiH, dobije status kandidata, no međutim 8 nekih delegata daje da se obustave grantovi za Republiku Srpsku. Znači, pa kako sad, znači, uvodiš čitavu Bosnu u Europu, ali pola ćemo Bosne mi kao... Da, znači, to je strašna stvar, znači, ako nas uvodiš nas sve, i federaciju, i Republiku Srpsku, pa da vidimo kako ćemo se mi ponašati u Europskoj uniji, odnosno kao kandidat. Ali ono što mene više plaši, što mi nismo svjesni šta nas sad čeka. Nas čeka ogroman rad, procedure, zakoni, saglašavanja, objedinjavanja. To su poslovi koji, ne znam ni ja, i mnogo razvijenije zemlje su teže, imala jedan ogroman period napornog rada da se prilagode. Meni je na kraju krajeva drago, ako će, i bit ću zadovoljan, ako će i da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, i ova kandidatura mi je drago, ali samo da se Republika Srpska poštuje. Republike Srpske da bude pošteni. Da bude, ne moramo biti pošteni, da budemo jedna kao federacija. Odnosno sada svakako, da. Ja ću biti, mislim da će svaki građan Republike Srpske biti razdovoljan, a u drugom mjestu je to bilo za nas strašno. Kad smo već kod tih stvari, umenuli smo malo pre to, vi ste građevinski inženjer, tako dobro znate da svaka građevina treba, što kažu, da ima jedan dobar i čvrst temelj kako bi bila stabilna. Tako smatram da svaka država, isto tako za tu osnovu, treba da ima dobar ustav kao temelj svake države. Koliko je, ja to uziješ tu analogiju kao primjer, koliko je BiH stabilna država? Nažalost nije, baš zbog tog temelja. Bilo je namjera da bude stabilna i taj Dayton, koji je napravljen kao njen početni ustav, po meni bio jako korektan. Za sve tri naroda, za sva ta dešavanja, možda je trebalo neke modifikacije. Mislim da ovo sada sa ovim članom predsjedništva da Hrvati ne mogu imati direktno svog strana predsjednika. To je onako po meni za njih kao narod jako loše. Ali mislim da ta odstupanja, pogotovo koji nameću visoki predstavnici, odstupanja od Daytonskog sporazuma, dovode do značajno veće nestabilnosti. I to, ja ne vidim, hajde možda je ova sad kandidat, možda je to kraj te nestabilnosti, pa nešto ćemo podeti sada, pa ćemo možda modifikovati taj ustav da budu svi zadovoljni. Mislim, nama od izbornog zakona, od zakona javne nabavke, ja imam osjećaj da je Bosna i Hercegovina kao država neka na kojoj svijet i Evropa trenira. Hajmo pokušati ovo. Ako to prođe tu, možda će to proći u Španiji. Testna, jeste. Ako ne prođe, nećemo. Ajmo onda probati ovo, pa ćemo to pokušati u Švicarskoj. Ili ne znam, negdje ćemo pokušati. Ono se ovo sve što testira. Ovdje se sprovode najrigorazniji neki zakoni koji nigdje ne postoje. Ovdje pričaju korupcija, oni su najkoruptivniji svi. Oni su izmislili tu korupciju. Svi. Samo su je sada modifikovali, pa je to lobiranje. To je lobiranje. Upakovano. Oni imaju sad profesija lobist. Kod nas, vi ili ja, kad bili lobist, rekli, ovo vidio kriminalci, mislim, to je strašno. Samo
Ko to podriva Ustav Bosne i Hercegovine zapravo? Ko ljulja te temelje? Pa, evo, ako nekako gledam globalno sada, možda nekome odgovara u Europi, svijetu, ta baš Republika Srpska sa pravoslavljem i s druge strane Federacija sa islamom. Možda neko gleda da je nestabilno, da smo mi nestabilni kao pravoslavac, da smo mi malo, kako bi rekao, poludivlji, a s druge strane možda neko gleda da su vamo islamski fundamentalizam, pa onda možda u srcu Europe ne bilo baš da je dobro, da je baš ta samostalna federacija, pa eto kao da im budu ovi malo Srbi budu u balans. I mislim da nam to neko važi. A što se tiče ovoga visokog predstavnika, što kažeš ti on odozgomu nešto, to je strašna stvar. Pa zamislite da jedan čovjek odlučuje o 3 naroda u jednoj državi. To, evo na primjer, Republika Srpska, pa predsjednik sada Republike Srpske pa ima vlada, pa ima ministra, pa ima skupština, pa ima sve to, pa neke odluke koje znaju se bitne idu na skupštinu, pa neke na vladu, pa direktor, pa sve to. Ne, probudi se danas mamuran Schmidt i kaže, sad ću da promijenim, šta mogu promijeniti, i šta to na stolu, izborni zakon. Šta vi mislite da će neki tamo kod njega čato kaže, moglo bi se ovo promijeniti. Dobro, to ću promijeniti. I tu, ne uvažavajući da je to izborna godina, da su izborni za 6 mjeseci, ne, on ga mijenja u tom. Mogu je napraviti i gore je mogu napraviti. Ali mislim da naravno međunarodna zajednica da podrijeva to. Podrijeva jer im to tako odgovara s tim našim iskakanjem, njihovim iskakanjem federacije, nas, mislim da on to kao malo nas kuvaju ovu stvar, to njima odgovara. Recite mi da li ste za ukidanje korištenja bunskih ovlaštenja i generalno za ukidanje institucije visokog predstavnika? Jesam, da, apsolutno. I mislim da bi prvo sam direktor, znam to financijski, to jako košta. Taj aparat košta. Pa ajmo ta sredstva uložiti nešto u školstvu. Mislim, u školstvu sve obrazovanje je sve niže i niže. Nemamo, odlaze nam ljudi, fale nam djeci, zatvaraju se osnovne škole, fakulteti se izgubili sve kredibilitete, da to... Ali to će sve nas dočekivati svake godine sve više i više. I mi u svoj toj našoj muci, mi se bavimo šta je rekao Schmidt, neki visoki predstavnik, koja zbunska ovlaštenja, pa te kako zbunska ovlaštenja, kakav Schmidt, da više dosta je toga. I mislim da bi funkcionisalo puno bolje. Jer međunarodna zajednica se postavlja ne na osnovu šta je rekao Dodik, šta je rekao, ne znam, nija dole Komšić, on se postavlja šta im je, kako je njima to prezentovao visoki predstavnik. I ta neka, i ambasador. Kao što su investicije u Srbiji, a kod nas nisu. Zemlja graniči jedna s drugom, tamo dolaze Švabe, Kinezi, ne znam, prave fabrike, na stranu to što nema radne snage, na stranu to. Ima trovanje za ambasadora. Nemojte nestabilno. Pa što je nestabilno? Pa što vi to pravite nestabilno? Ajde vi nas pustite malo. A ja vam garantujem da ima ljudi koji su i juče sam na nekom sastanku sa nekim austrijskim fondom koji žele nešto da uloži. I mislim, zbog ovoga što smo prije pričali kandidata, statusa kandidata za Evropsku uniju, mislim da će nam se puno promijeniti što se tiče toga. A druga, jedna stvar koja mi možemo reći kako umazati kako hoćemo, mi smo porezki raj. Kod nas je 10% porezna dobit. To je u Njemačkoj 50%, u Švicarskoj 60%. Sada dođete vi kao stranac, investitor ovdje uložite 100 miliona, odnosno 100 miliona stavite dobiti ovdje 10 miliona dajete državu, 10 miliona eura je vaši. Možete ostati da što ćete. I mislim da će u tom nekom podešavati se ti zakon po Evropskoj uniji, da će možete vi toliko dobiti, morate povećati 5 na 25, morate ovo, ali ovom sam nekoj početnim stavkama mislim da će dosta investitora doći u Bosnu i Hercegovinu, samim tim Republiku Srpsku i Federaciju, a mislim da mi imamo uslove za to sve. Aerodromi Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Mostar funkcionišu, autoputevi, autoceste funkcionišu,
trebamo dosta još malo, ne trebamo dosta raditi na željeznicama. Mi smo u Europi, geografski, tu ovdje imate interesa i Kineza, i Amerikanaca, i Europe, i Turaka, i svih zemalja koje imaju i financijsku i svaku drugu moć. I mislim da ćemo ići ka bolje, naravno. I nadam se, a i vjerujem u to. Ali u svakom slučaju mislim da bolonjska ovlaštenja i visoki predstavnik treba da se, odnosno sveti narod da se zahvale i pozdravimo, čak u neki prigodan poklon da bude to. Put podnoge. Hajde ovako, eto, govorili smo dosta o izborima i htjela sam nekako da uradimo neku rekapitulaciju ove političke godine izborne. Eto, suma sumarum. Bilo je onako nekih ekscesa, bilo je tako nekih zanimljivosti i u izbornom danu, izbornoj noći. Proglašavanje pobjednika, slavlje, neslavlje, šta god. Radite se na to iz vašeg ugla, doživljaje ovogodišnjih izbora Bosne i Hercegovine. Bio sam jedni učesnik, bio sam na listi za parlamentarnu skupštinu BiH svoje stranke i pa koliko god se čovjek hoće da se izoluje od tih nekih dešavanja, naravno da morate biti uključeni kad ste tu. Po meni jako neozbiljno ta dešavanja što se bilo izborne noći, to se nikad ne radi. Mislim, to je po meni ne znam, neko je negdje rekao da je to politički strašno da proglasite pobjedu, a niste pobjedu. Nastavno, ne govorim o kandidatu uopšte, ni koja ni šta je, to me ne zanima. Ne govorim, takve incidente ne smijemo dozvoljavati. To nisu incidenti karaktera tako da, sad ti rekla, pobjeda samo nije to razlika 200.000 glasova između dobitnika i protiv kandidata, pa ne, nego to je razlika 25.000 glasova, znači pola naroda ti možeš da zapališ s tim svojim, dovedeš luksusku nestabilnost, zato što ste tako proglasio, pa nakon, ne znam, 2 dana bude koje, pa izgubilo sam 25.000 glasova, pa neko dodatno prebrojavanje, pa na kraju krajeva se pitam ko to plaća. Novo prebrojavanje, ko plaća sve te incidente, ko plaća te izlete, mislim, kod nas za mnoge stvari se ne odgovara, ali neke stvari koje nisu jeftine, to nije jeftino, to može djelovati kao, a šta sa žena izašla pa izašla, ili čovjek izašao pa izašao, nije izašao, mogo još jedan plamen da je bio da ovdje eskalira neke, kako rekao, da, imali smo proteste, imali smo reakcije. Pa protest, pa kontraprotest povuku. I dobro se izbalansiralo u tom svemu. Kogod da je balansirao, da li jedna ili druga strana dobro se izbalansiralo i na svu sreću ovaj narod napaćen u Republici Srpskoj izašli smo bez nekih strašnih posljedica. Ali ja kažem da mi moramo za sve, ovo možda se vama neće sviti normalno, da sve moramo zakone pooštriti, pogotovo ovo kleveta, onda ja ne mogu da vjerujem da ako ste vi prijesedni da vas neko naziva pogrebnim imenima javno, ne razumijem, prihvatiraju to, pa ne znam ja da li to u Njemačkoj rade sad da kažu je, ne znam, nije Angela Merkel, ona je pobjeda. To je bilo strašno, to moramo imati malo dostojanstva. I tako da kažem da neka su ti izbori iza nas. I sad nam je puno lakše, nekako se to sve stišava. Nadam se da ćemo sterilizaciju potpuno doživjeti sve te izbore. Vi morate imati neko, u bilo kojem bloku morate imati autoritet. To govorim od kuće, posla, škole, gdje god morate imati autoritet. Mi imamo svog glava, mi možemo biti svi oko njega malo riječi, tu nešto pričati, sve, nema iskakanja. Zanimljivo isto bio jedan slučaj koji je onako javnost digao, dakle interesantno pražnje. Slučaj DNS-a Nenada Nišića. Fascinantno mi je to da je stranka od 105.000 glasova došla na 25.000 glasova. DNS.
Znači nije dobro, neke stvari ne funkcionišu. A onda je i parola bila treći put, pošto to DNS-a, mi smo Demos. Ja sam jednom rekao kao vidiš DNS-a trećim putem, a mi autoput. Ja znam lično nema nešto i prijatelj sam iz bivše stranke, pa smo i dosta toga se družili, ne znam, nije sjedili i pričali. Mislim da se negdje izgubio u tom svemu, možda po meni želja prevelika mogućnost nislovke i samim tim a stranku, kad ste u tom vakumu, o čemu ste i pričali, te sam malo vlast, malo biti najgore držati, u vakumu tom. Ako ste opozicija, onda je to posljedno djelovanje vamo. I kad gubite i kad dobijate, onda je totalno. I samim tim držite svoju masu birača i glasača, držite tom pričom. Kad ste vlast, hranite i funkcijama, zapošljavanjima, ne znam nija čim već god položajem, mogućnostima nekim širim većim, moramo priznati kako stvar stoje. Ali kad ste ovako, da niste nijevo ne ugodu, to je najgore. Niti možete kritikovati ovo ili se nadate da ćete biti to, a nemate čim birača, ne možete im pomoći nikako. Ne znam nija socijalnu pomoć da negdje kažete ja ti se prijavljam za socijalnu pomoć ili ne znam nije bilo kakvu pomoć, nemate tu mogućnost. Da, po meni, to nije smjelo nikako raditi da se drži u tom vakumu. Ili ideš lijevo ili ideš desno. Evo sad, evo i sad ne znam ili on vam ili tamo. A vjerujem da ima želj da bude u ovom bloku. Ja vjerujem da će on i u tom bloku i ostati sa mnogo manjim kapacitetom u raspodjelu vlasti. Ko ste vi kada dođete, da ustanete iz vaše udobne direktorske fotelje? Nisam na stara neka. Pa dobro! Ovo je prošli 13 godina imao. Neka ofucana, što kažu. Pa eto li dođete kući, skinete to dijelo. Ko ste vi tada? Eto, recite mi Tad sam ja Bobi. Tad ste Bobi. Da. Pa ne, dođem kući, znaš, sad ću pitati na anegdotu. U zajednu razred ide moja čerka i sin od direktora ATV-a Kijevca i direktora Gorana Talača. Nas sve sad pijemo kafu ujutru. I onda sad ja kad vidim šta je bilo u školu, ona kaže 5. I ja odmah pitam, a šta su bili Talač i Kijevac? Sad, ako je neko dobio manju ocjenu, to je izgled, pa ne radi se djetetom, pa zapustilo se dijete. A sve, hvala Bogu, sve troje sad uči učenici. I onda, sada na primjer, prekjuče je bila situacija, s prilade dobili sve troje 5. Ja pitam, koliko si imala grešaka? Znači sad idemo pogore, kaže Vuk, Kijevac imao bez grešaka. Ja sam imala 3, a kaže, Talač imao 4. Koji su mi sad sve spece. I to je, znači, prvo pitam to nju šta je bilo u školu, to ima mlađu čerku koju ne smije ni špirati da stane nešto ljuta i ona ima neke svoje stavove, znaš, i to će se pričati anegdotu, ja sam sa njom skoro bio u Zimzogradu kad se otvorilo predsjednik Dodik me zove da se nešto vidim. I ja kažem, moram sedići kući, Dodik me zove. Kaže ona, pa ne dođe Dodik u Zimzograd. Super ste to. I kažem to, onda žena dane svoje zadatke, imam neko svoje društvo, navečer smo pijemo kavu, ne znam, ja sokove, nekad pivu. Šta pijete, šta volite da pijete ovako? Koje je vaše piće? Jegrić, puno pijem kafe. To puno pijem kafe. Ima neki svoj kao trening, do 10 ujutru moram popiti 4 kafe. To neka moja zna. A vada to neko, ta kafa, ne znam, nija, koliko god štetna za pankreas, onda neku energiju pa da to gura do... Jednostavno organizam, vjerovatno navikli na to neku dozu kofeina koju morate da ispunite. Onda ste navikli, iako nije zdravo, to ide. Eto sad idem 3 praznici i ajde da malo koji povišem i porodicu i to sve. Recite mi koliko tradicije se poštuje vašu porodicu, koliko učite vašu djecu o tome, da li je to jedna bitna stvar? Pa je gledaj, žena je prilično vjernik, mislim, pravoslavni vjernik. Ja sam vjernik, ali po potrebi, znaš, kad je odneseš da preliješ kolje u crkvu i to, za slavu, ali Uskrs, Božić, slava naravno, slava drugih koji dolaze nama na slavu, to
dosta pazimo roditeljima. Nekako, rano sam ja ušao u vojnu gimnaziju i to sve, pa nekako sam izgubio tu nit roditelji i ja, znaš. Jedno sam rekao, a ja sam stvarno napravio neke, po meni neke realno visoke domete za nekog dječaka iz radničke porodice, iz sela Karanovaca kraj Banja Luke. Ali nekako sam uvijek, kako rekao, falilo mi je te roditeljske ljubavi iz razloga što se dešava sve i moje odrastanje. Otac je na ratištu, ja sam u srednjoj školi, pa ja sam na ratištu. Dok s druge strane vidim mog brata koji je mlađi 4 godine, kako njih troje funkcionišu, oni iz dan danas žive zajedno. Mislim da je to kao, posvađaju se i sve to kako je zajednica ali ljubav je vidljivija. I kažem tako da u svemu tome dajemo na tradiciji i supruga mi je tako odgojena u tom svjetlu. A interesantno je sad, opet ću za ovu svoju manju Zoju, ona mi, ne znam otkud je to stano, mi priča o Bogu, priča o crkvi, priča o tome svemu. Čak me pita, ajmo do crkve, i ja to uradim se. Ja sam to priča, ko nije to priča? Ne prvi rastek, nema ni vjeronauku. I ne znam, i sad skoro kaže, ja kažem, ti Zoja stalno pričaš o Bogu. Kaže, ako misliš puno na Boga, kaže, on će se nekad javiti, znaš. Bože dragi, ja se šta je s ovim djetetom? Tako da je to već, vidiš, usađeno, ne znam nija kako je to sve. Porodica, ono krijeće, te neke primarne stvari u suštini krijeće se iz porodice. Mislim da je to jedino, to je osnov svega, to je, sve bez porodice. Čekajte za mene neko istraživanje građana Republike Srpske, govorili smo kao institucija koju najviše verujete, većina građana kaže porodica. To je bilo baš interesantno. Ja sam tu i u pjesmi, u muci i ovo, u svemu su oni. I ako nemaš tu bazu, to je onaj temelj. Ti si onda egoista koji se boriš samo za sebe. Da, to je onaj temelj upravo koji smo pričali kao temelj države, temelj, su kao tako zdravog društva, vjerovatno. Drugo je to da smo otišli u duhovno. Duhovno, pa kad kažu, znaš, oni monasi, vladike, svi ti, oni su s Bogom stalno i oni tako i predstavljaju i sebe i tako žive taj život, pa i kompletno sebe daju toj duhovnoj vrijednosti. Onda je po tim nekim kanonima crkve porodica bi bila im kao faktički opterećenja, ne mogu biti tako blisko. Ali u normalnom životu to je stvarno smiješno bez porodice išta počinjati živjeti kako bilo kako. Svakako. Recite mi, gdje se odlučila ove godine da slavite Novu godinu? Vi, vaša porodica, pretpostavljam? Rekao sam, baš nas pitali kad smo imali skupštinu gradsku, pita nas kao, gdje će se Novu godinu? Pa to zavisi od babe i dede. Ako budu djeca kod babi i dede, onda ćemo ići slaviti Novu godinu. A ako baba i deda odluče da imaju neko romantično večer, onda ćemo mi imati Novu godinu djecu. Ali uglavnom nismo još ništa planirali, imam to neko društvo, ta 4 para, nas 8 se 30 godina družimo. Ne znam koliko je to novih godina proslavljeno, koliko je to. I sigurno će biti u kombinaciji ta priča s njima. Tako da vjerujem da ćemo negdje, a ja budem kući, i to je dobro. Znači, po čemu ćete pamti? Pamću po ovim izborima. Pa dobro, šalim se neke dobre stvari. Prvo imenovan sam za VD za direktora autoputeva. To je jedan, što se tiče poslovno, onda 10. izbor koji je po meni završen. I zadovoljan sam i rezultatima, i ličnim, i stranačkim, i naravno koalicionim. A što se tiče porodice, svi su bili, hvala Bogu, zdravi, svi su živi na broju. Ono što mi je falilo, naravno kad dobijete funkciju da se smanji vrijeme neko slobodno, to je falilo neko slobodno vrijeme za baš te prijatelje. Ovo ljeto, kako sam dobio 1.6. čitav ljeto sam proveo podešavajući neke stvari po sebi. Počeli smo graditi, znam nijedan, 2-3 dionice, tako da mi je ovo ljeto nisam ni osjetio. I pamtit ću se po tim stvarima.
A mislim da je to najbitnije, sam da smo zdravi i živi, sreća dođe i ode. Relativna je svakom. Da, svakom, da. To jest. Radite mi još u narednoj godini, šta ste vi poželjeli našim građanima i šta ste poželjeli sebi, također i vaše porodice? Ma svima poželio isto, samo zdravlja, napretka, sreće i ono što nam fali, to je sabornost, da malo povratimo dostojanstvo i kao narod, kao pojedinci i da budemo ljudi. Mi smo toliko postali neljudi da je to strašno. Toliko smo postali zavisni jedne druge, toliko smo postali ljubomorni, ali bez ikakvih razloga. I onda smo, da li je to sva ovo dešavanja, pa i korona i rat tamo, Ukrajina, Rusija, ovo sve, postali smo samo da ja imam, mogu, a u stvari nije bogatstvo, u tom bogatstvo je u davanju. Ja mislim da ako imate malo više dajete, ako ima manje, bit ćete bliži jedni prema drugima i poštovat ću on vas više i vi ćete njega poštovat više i da nam je to da moramo se okretati jednim drugima i moramo se popravljati kao ljudi. Mi smo kao narod totalno za stranu. A naša srpska sloga što kažu... Da, to nema. To ne postoji. A to nam je samo sloga srpstva. Ali nije to džabe napisano. Mi smo postali, ne kažem, ja ne ulazim sad u druge narode, da to vjerojatno imaju neki svojih problema. Mi nismo narod za kalupa, mi nismo, ali smo narod za slogu. A ako nismo za kalupa i nemamo slogu, onda smo mi stihija, da smo mi neka elementarna nepogoda. I mislim da trebamo davati na tome što više značaja i da će nam biti bolje i nadam se da će 2003. biti stvarno dobra godina za sve nas. Ali uglavnom da je zdravlje i sreće, pa ostalo će sve doći. Šta će doći?